ki khubor ki bamnya Menteri Rang Ba Ado Kari Narendra Modi ne kasngi ulang bakari kalate ke jakabu jingtiap ke bahe na kabanta ki jingri ki bapenmi dot badi ki wede ki mrat ki blapen sok bat kenikatnat haba play ki International Dairy Federation World Dairy Summit Ar-Hajar Fuar Greater Noida Menteri Rang Ba Ado Kari ulang baya katnat penmi dot la itu kum ke jing penmi jong ki babon ban ya ka ba itu kum ke jing penmi pat ba ulang baki India kala kalalong kawai na kinong penmi ya ka dot badi ki wepat ki mar ki belasna na ka dot ke bahe tambah ke perthai na ke jing trelang jong ki kenhun nong rep ki baret सेक्टर की यूनिकनेस आपको अन्य जगह पर शायद ही कभी कहीं मिल जाए। आज वर्ल्ड डेयरी समिट में इसका जिक्र मैं इसलिए भी कर रहा हूं क्योंकि विश्व के अनेक गरीब देशों के किसानों के लिए ये एक बेहतरीन बिजनेस मॉडल बन सकता है।